Садбарг дар муҳоҷират дар шаҳри Томски Федератсияи Русия аз ошонаи чаҳорум афтид ва маъюб шуд. соли 2006 моҳи июн буд. хостам ки ба тирезии балкон вай занам. Москит не сетка. Задан хостам. Як табуретка буд, ам табуретка баромадам ки почакош мелангид. Фуромадам бо як мехсадам нигоҳ кардам ки не дигар намелангад. Ба худам ҳис кардам ки намелангад. Лекин вақте ки ман баромадам дутта сета болға задам. Дутта сета мехсадам, сеюм чорумаш вақте ки мезадагӣ шудам, почаки ҳамон шикаст, ҳамон табуретки почака шикаст, вай дарун бабрафт, ман берун бабрафтам. табибони рус барои табобаташ 1.5 миллион рубли русӣ хостанд, вале ӯву хонаводааш чунин маблағро надоштанд. пойҳои Садбарг аз ҳаракат монданд. модарам вай вақтан намедонистам ки ман ҳамихел маъюб шудагӣ ё ин ки ман ҳамихел афтидагӣ ё беморам. Тамом ки мана гирифта овардан рӯи дасткада даровардан, баъд аз он модарам ки дидам аз ҳуш рафтам. баъди он ки Садбарг маъюб шуд, шавҳараш зани дигар гирифт ва парастории ӯ бар дӯши фарзанди ягонааш афтод. ҳаққони маъюбияти худамро дар назди ҳамон зинапояҳо ҳис мекунам. рости гап бисёр вақт пештар вақт ганда сахт ҷазман будам ки хезам, тезтар хезам. манам чун пешина ҳама главниш муҳтоҷи дасти касе набошам. дар хобгоҳе ки зиндагонӣ мекунам, ҳамин як ҳуҷра дорам. барои ману фарзандам ҳамин як ҳуҷра ҳаст. ошхонаш бошад, обши ҳама умумӣ, ваяш ҳоҷатхона умумӣ, ҳамомаш умумӣ. лекин умумӣ буданаш ки ман ба он ҷо дастрасӣ надорам. аз ҳамин ҷиҳат ман ганда сахт дар азобам. вақте ки даруни ҷога мондам, ман зиқ шудам. хостам ки ягон коркати машғул шавам. духтари холам буд. духтари холам омад миёнбандӯзия ёд дод ба ман. миёнбанде ки мардҳо барои миёни худ мебанданд. вай ёд гирифтам, вай духтареша ёд гирифтам, мекардам, мефурӯхтам, ҳамахел пул кор кардани ёд гирифтам дар рӯи ҷога. баъд ман гуфтам беҳуда ман инҷа шиштиям. мешуд аз кӯяна гарчанде ки шиштагӣ бошам, ман барои ҳадди ақал барои дору уколи худам кор карда метавонистам. баъд ёд гирифтам бофандагӣ, дӯзандагӣ, ҳамихел корҳои ёд гирифтам. рафта рафта ҳозир бошад аз ҳамин музди меҳнати худам ман фарзандамро калон карда истодам. ҳамагӣ 180 сомонӣ маблағ мегирам, маъюбӣ мегирам. тамом ман дигар ягон даромад надорам. агар ҳамин корҳои дастии худам шуд, агар нашуд, ягон даромад надорам. соли 92 боси маъюб ки ҳастам, аз сари ман ҳам бисёр душвориҳо гузаштан, қиссаҳоро дидам. тақдири Дилором шабеҳи Садбарг аст. вай низ тасодуфан аз ошонаи баланд афтид ва маъюб шуд. ӯ зиёд мехост таҳсил кунад, иқтисодшинос шавад, вале беморӣ монеъ шуд. дар аввал камтар роҳафтода будам. дар ҳақиқат ки ман дар ёшигиам ки барои мин гирифт маъюб шудаму уже худамро как ногирон бо ин ҳис кардам. лекин хаёл кардам, баъд аз чӣ қадар андеша кардам, гумон кардам ки аз ҳамин диққат шудану аз ҳамин роҳафтодагӣ ояндаш нест ина. Дилором аз таҳсил дур монд
ولی گوشه‌نشین نشد. تلاش‌هایش او را به بازار مرکزی شهر بوستان آوردند. پیش من کمتر از سبب همین نوگرانگیم کمتر دستنگر بودم، لیکن دیدم که از این هم تو چی گویم با حالی کس نگاه کردن این باز هم دشوارتر بود است. من خودم حرکت کردم، خودم همین چی کردم که خودم همین رو از دست خودم بیاد و با حالی با امیدی کس نشوم. به او در این کار پسر یگانه اش سهراب کمک می‌رساند. من راستی گپ اول پیش من با هنرها خودم رو حالا میکردم و یک چی میکردم. راستی گپ من حاضر بیرون میبرم چند با دوگانه‌هایم سیر و گشت میکنیم. یک پسرم من هر کجا سیر و گشت کردن میبرد. من برای زیخ شدن یگان راستی گپ وقت ندارم. معیوب گروهی 2 از کودکی می باشم. این از یک سالگیم شدگی وقتی که پریویفکا میکنن از همین سبب پریویفکا که واکسینه چخیل که همون سال واکسینه چخیل آمدگی نبا دکترها خوبتر میدونن. همون سال چند نفر همین خیلی وایبه گرفتار شدگی. همون سالی که من شدگی یک سالگیم به همون بایم دیگه معیوب بایم دیگه کودکایم همین خیلی وای شدگی گرفتار شدگیم به همین بیماری. بعد از تحصیل مکتب همسنفان فکری خواندن به در آمدن دانشگاه و یا خواندن در آمدن. من اینقدر ذوقی نداشتم برای از سبب که بسیار در بیمارخانه خواب میکردم تبابت میگرفتم. من از خواندن به این ذوقی نداشتم چه خیلی که باشه، لیکن میخواندم به هر حال خوب میخواندم مکتب. بعد خیلی فهمیدم که از همسنفا از دخترها یک تنها من خواندم به در آمدیم و دیگرها خیلی که شوهر کردین رفتین. من دیگه همین خواندنم رو دوام دادم. کسبی دوزندگی خیلی به من وای شد. همین رو آموختم. اجاره نشین هستم. و اینجا مثلا همسایه ها میبیارن یا دیگری شما پیشنهاد میکنن که همین خیلی دوزنده. اینجا آمدم که دوزنده نبوده است در این اطراف. خیلی آمدن من حاضرم تا حال میبیارم. موافقی خواستشان دختر میتیم. شکرانه که همین کسب دوزندگی رو انتخاب کردیم که به من حاضر یاردم میکند که خیلی یک چی میشه. راستی گپ پول اجاره خانه 500 تومان میسپارم. من از کودکی همین خیلی معیوب تولد شدگی برآمدنی هر دو رانهای از دو طرف از دولت من نفقه میگیرم. نفقه هم 156 سومان. در اول رو افتاده میشدم چی به من میخیل گفته. وقتی که خیلی جوان بودم دیگه حاضر چینی عادت کردم برای همین معیوبی. وقتی که به مکتب میرفتم پایهایم درد میکند. بعد به مادرم میگفتم که من مکتب نمیروم چی پایهایم درد کن میگفته. هرگاه که از مکتب می آمدم گریه میکردم. همین یادم به هسته دوره هایم خوردی مانده. بعد مادرم چی میکردم هر روز من با دل برداری کرده با گسیل میکردم مکتب. تا صنفی 9 خواندم دیگر نرفتم. به هیچ داخلم نشدم فقط خانه را شدم. این 4 زن معلول را سال 2016 برنامه‌های ورزشی جمعیت معیوبان ناحیه باباجان غفورов از گوشه و کنار منطقه سوخت به هم شناس کرد. همان وقت در ذهن آنها فکری رقص پیدا شد.
гуфтам як ман идея дорам, мехоҳам ки маро дастгирӣ кунед, дастгирӣ намоед. Баъд пурсидам чӣ идея дорӣ? Ман гуфтам рақс дар аробачаи Майюбӣ дар Тоҷикистон нест, биёед ҳаминро таъсис медиҳед. бо рӯи кор омадани дастаи рақсӣ 12 нафар занони Майюб ба он ҳамроҳ шуданд ва дар оғози мусобиқаҳои варзишӣ ҳунарнамоӣ карданд. ҳатто берун аз он ба якчанд чорабиниҳои фарҳангӣ низ даъват мегардиданд ва ба сурудҳои овозхонҳои машҳури тоҷик рақсҳо омода месохтанд. рақс кардан барои Майюбо чӣ хел ки мо ҳозир гурӯҳ дорем, барои мо духтарон ҳамчун варзиш ба мо рӯҳӣ баланд метиҳад. ҳамчун варзиш мо ҳам варзиш мекунем, ҳам хурсандӣ мекунем. той баравам ман ягон маърака ягон ҷо равам барои рақс кардан шарм медоштам, чунки яку ман Майюб буданам. баъде ки инҷа ва қати духтаро рақсу ва ё иштирок кардам, ҳозир чи шарм намедорам. سروی نازی محرمی رازی ای سنم دلم رو بردی بازی به بازی ای سنم تو سروی نازی محرمی رازی ای سنم ای سنم ман бовар кунед як ин ба амин рақс кунӣ як ба дили ман як армон мондагӣ буд ки акнун ман рақс карда наметавонам гуфта. амин бо духтарон ҳамин рақсамро амин мо ташкилӣ кардиму ҳамин рақсморо дар ин акнун барои ман як ба дилам армон мондагиш не ба орзуи ниятам расидам. شوخی پریوش دایم بیادی رقص تو آرد و همه شادی ای سنم ای سنم. بعد از اون که همین پروژه اپری بسکتبال که تمام شد، رقص‌های ما هم دیگه تمام شد، هم هر طرف شدن به کار خود، به زندگی خود دیگه هم تو موند رفت. маблағи рафту омад, маблағи хӯрок, ин хел чизҳоро мо дода наметонем, чунки мо спонсор надорем, ягон сармоягузор надорем. аз ҳамин сабаб ин гурӯҳи рақсии мо пароканда шуд. سروی نازی محرمی رازی ای سنم ای سنم ای سنم. حالا این 4 زن معیوب دوباره میخواهند این دسته رقصی را فعال سازند ولی امکانی مالی ندارند و گاه گاهی در همین دالان خوابگاه عمومی تمرین رقص و حرکت میکنند. آنها میخواهند مثل هنرمندان حرفه‌ای در صحنه هنرنمایی کنند و لباسهای صحنوی، تالار تمرین و استاد رقص داشته باشند. هنرمندو اما آزاد رقص میکنن، من همه نگاه میکنم و میگویم که این چه با آسانی یک دست برداشت. تو یک بار ما که با عربچه معیوب بیا با رقص کن که چه تو دشواری میکشی. ای دخترکی سفیدکی یک دونه، در حسن و جمالی تو شدم دیوونه، دیوونه منم خلقی خدا میدوند، شاید که تو را نصیب من گردوند. هم میخواهیم که پرسنل شدیم یک بالاتر برای مایم
مثلا هنرمای نشان دهیم مثلا بین معیوبا چه خیلی که آزمون‌های بین المللی هم اشتراک ما هم می‌خواهیم که در همون بیا اشتراک کنیم برای این ما اکنون دستگیری هم ما در کن یارم 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 از تو علامت دارم. این من هم میخواستم که این یک راهی درآمد همین معیوبان باشد که زندگی خود را پیش برند. صحنه‌های کلام به اشتراک کنیم با هنرمند خارجی ها سفر کرده رقص های هنرهای خودمان را به آنها نمایش دهیم. این 4 بانوی هم تقدیر هرچند از منطقه های گوناگون ولایت سوخت هستند اما عضو جمعیت معیوبان ناحیه باباجان غفورov می باشند و تا زمان پاندمی کووید 19 بعضا در چهاربینی‌های مختلف با کمک این جمعیت هنرنمایی می کردند و پول به دست می آوردند. ولی حالا چند ماه است از این امکان کار نیز بی بهره ماندند. در تاجیکستان نزدیک به 150,000 نفر معیوب شمرده شدند که اکثریت آنها بنابر امکانات محدود داشتن جای کار و مزد کافی ندارند. یارم 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 ای یاری دل آزارم یارم 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 از تو علم ها دارم یارم 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 ای یاری دل آزارم یارم 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 از تو علم ها دارم